Sada su se već stekli uslovi da se priča o nastavku izgradnje gondole, jer se prvobitni projekat gondole, koji će centar Zlatibora povezivati sa najvišim vrhom ove planine, polako privodi kraju. Iako je pre svega nekoliko meseci za mnoge ovo bila nerealna priča i želja entuzijasta zaposlenih u javnom preduzeću Gold Gondola i predstavnika opštine Čajetina, sada se i oni koji nisu verovali u tako brzo ostvarivost ovog plana zajednički raduju prvoj vožnji. A bit će ovo najduža panoramska gondola na svetu, koja se proteže 9 km dugom trasom. Ova vožnja, osim praktičnog prevoza od početne stanice do Tornika, bit će na prvom mestu jedinstvena turistička atrakcija, jer će svim posetiocima Zlatibora koji se budu upustili u vožnju gondolom omogućiti pogled na najlepše predele Zlatne planine. Svi stubovi su postavljeni i čekaju da budu povezani sajlama koje će nositi 55 zasebnih kabina i imati kapacitet da u jednom satu prevezu i do 600 putnika pomenutom trasom. Živopisni predeli Zlatibora kojima se turisti sada dive šetajući, uskoro će im biti dostupni i u ptičijoj perspektivi. A kako nam najavljuju, taj prizor i užitak vožnje gondolom se bliži, jer se svi građevinski radovi već polako privode kraju. Dakle, radovi se aktivno i brzo odvijaju od strane izvođača radova. Dugo smo čekali da dođemo do ove faze, da kažem da se 3-4 aktivnosti odvijaju u isto vreme. Ja se nadam da će nas vreme poslužiti i da sneg ipak na Zlatiboru neće pasti kao što ume negde sredinom kalendarske jeseni i da ćemo uspeti da završimo sve. Naš plan je, ukoliko sve bude kako treba, da do kraja ove godine završimo kompletno sve građevinske radove i da omogućimo i tu prvu probnu vožnju do kraja ove godine. Isto se tiče dokumentacije, dakle sve se priprema kako bi što pre dobili, odnosno kad završimo, naravno, podneli zahtev i dobili upotrebnu dozvolu. U toku ove nedelje ćemo upravo zajedno sa Francuzima utvrditi konačno, da kažem, dinamički plan do kraja, naravno i sa izvođačima radova. Kažem, paralelno radimo i na toj dokumentaciji koja je potrebna da bi se sve završilo i pustila u rad gondola. Evo, mogu da kažem da očekujem da će to biti do kraja godine ako nas budu uslovi vremenski poslužili. Ukoliko ne, onda svakako s prvim danima sledeće godine mi ćemo krenuti. Dugo smo čekali da ova investicija ugleda svetlost dana, najveća investicija opštine Čajetina, kompletno finansirana iz lokalnog budžeta u iznosu od 13 miliona evra. Svi su bili strpljivi, građani pre svega, ali tu izvođači i proizvođači opreme i ipak je, da kažem, vredelo, isplatilo se što smo se zaista trudili, nismo odustajali od ove ideje koja će sigurno Zlatibor odvesti nekoliko koraka više na, mogu sigurno da kažem, svetskoj turističkoj mapi i nas ka nekom našem cilju koji smo zacrtali sa gondolom, a to je da u narednih 7 do 10 godina ovde na Zlatiboru sa gondolom i još nekoliko manjih projekata imamo 1 milion turista i 10 miliona noćenja. Tako da zajednički ćemo pratiti ostvarenje ovog cilja. Da bi se građevinski radovi kompletirali, očekuje se završetak izgradnje međustanice smeštene u neposrednoj blizini Ribničkog jezera. Iz ovog jezera čitava opština se u ovom trenutku snabdeva pijaćom vodom, a za naredni period je u planu da se pitanje vodosnabdevanja reši na drugačiji način, te će u tom slučaju ovo zaštićeno područje oko Ribničkog jezera biti stavljeno turistima na korišćenje, a u planu je i da se u njegovoj okolini izgradi Zlatni grad.